HB pest c'hoari, François de Scanet, vraiment mejon da gouta pistrakoudeur. Sais-tu, an da goutadeur, histoire fin nibil à Marie Scrabezoul. Fin nibil, a je chom un attendien, a gazo gade da cause, a mam goz, et zad, a ge mam. Fin nibil, je vond da zimezi, ka Marie Scrabezoul. Sais-tu un gars derrière ar frico, o beder pestra o pestrou, hag e beder patates serre, d'ar pret da lein, a moutard ar nolen hag ar pe passe diouish. Un gars avec un nos, vraiment, point mon da gousket, quoi. Hag e, an da e a point ar gweliou kloz. An ta koz a chom e kichen an daol, a da houde eo a tri gwele kloz fous an ti. Un an yoagat gantad hag ar vam, an eil gwele kloz yoagat chopig an ibil, a fin an ibil, lost an ti. Sais-tu vraiment, et a tournu da gousket, tranquille ar jeu, radro diver de ha mintin, chopig la da Marie Scrabezoul, change-tu. Tro un tjol. Hag e bin, je me morto, tro un tjol. Hag a greiz tout, an ta koz de ha penal de an til, peus ket echu la ka kolojin an unas? A dare ne fin an ibil a zo e galere gatao ie quoi hag e paset mera michat déjà hag e a reg volen digantan de an noz da boen koan e chike gelet o war er parti zomino de an noz da vod ja, me zo squeeze, me meus gaden der vech a mord eo fazik squeeze un, quoi. Me gafkedin e c'hoarin domino de an noz da vod, me yeule da gousket. Yam me ba gwele kloz eo c'hoari dom dou, c'hoari domino. Ah bon, pen ar pen neuze. Eh bien, mosse a real velin ket ar jeu. Ah bon. Sais-tu... Fin nibil, prépare mon da gousket, prépare mon edo, hag e regla edan, poen c'hoari domino, oh, lask an an ta, me c'hant gousket, non, poen zo c'hoari domino. Allez, a fin nibil, a me zo bout. Pen an te zo bout? Allez, c'hoari ket na boudoun. Hag e rege passel an dourn war e skoaz, war e gov. Hag e tostad an tachadou an tammik tommor ha e. Penaos, te zo bout atao? Ma spounte jo, gader je motse peu, nou ke bout la.